میوان ایرو لحرم ما چه قومه و چه درکتیه هوله جه راگشیات ناور امریکا و ایران ده بگره حیال سر سینور عراق و سوریه و پیوگردایی سینور اسرائیل، لبنان و سوریه هر وکیدن گشدان گلکی بربچاو هنه ده ناور ایران و امریکا ده شرحیه لی مشک لولاتین جیران ده کهون ده ناوه ده جی کرد جی زراره ده بینن اما به وان نوچیان به وان آگاهین داویه دست به بولتن خوابکن ام جر راگشیات ناورا ایران و امریکا ده دست بکن جاره کدن امریکای راگهاند کوان ایریشی جهن نو ین لشگری ین ایرانه کرنه ایرانه جی راگهاند کو لگلک دوران سیویل جی هاتنه کشتن جو بروان ایریشین دولتین یک بیین امریکای هر با ایران برسف دا و گلک بارگهن امریکا الولاتین جیران و دناوا ویده جی اردن بمب باران کرد. شرند نابرا امریکا و ایران به ایریشن دجوار دوام دکه. فرمانداریا ناوندی امریکای سنت کومه راگهاند کو وان ایریشن هوایی یند دما روژه دل لسر ایران جنوب دانه دست بکرن. لگوری داخویانی فرمی بالافرن شر سیستمن پاراستنا پراوه ناوندن فرمانداری او دپوین füzeyan en لگراوا تومبا مزن او باجار بندر عباس کرن آرمانج. هر وها د دسپیکا وی شریوه جارا یکم کو هرمن لدردورا پایتخت تهرانه او پارزگی ها سمنانجی هاتنه بمبا باران کرن. امریکا دیار دکه کو آرمانجا وان ایریشان لاواز کرنا هزا ایرانه یا لسر تنگاوا هرموزه. سنت کومه راگهاند کو وان کشتیه که نفته یا با آلا چوراچا و کو هشیاریا پاشکوه کرنه او بر بگراوا هارکه ودچو بفوزین لبشا و یا دومان خستیه. وزارت تندرستی یا ایران اشکره کرکو تنه ده ایریشن داوی ده هری کم 35 کسان جیانا خوش دستایه او زیدتری 300 کسی جی بریندار بونه. دنا وان برینداران ده 3 جن او 6 زاروکن بن 18 سالی جی هنه. هر وها ارتشا ایران راگهاند کو ده ایریشن نزی باجار ایران شهره ده 7 لشکرین وان هاتنه کشتن. ایران جی لهمبری وان ایریشان بدنگ نما او برسفده. ارتشا ایران به füzeyan او balafren B pilot eriş baragehên Amerikayê yên li Urdun Behreyên û Kuveytê kir. Serfermandariya Giştiya Kuveytê bi daxuyaniyekê piştrast kir ku sistemên wan ên parastinê füzeyên Îranê xistine xwarê. Li gel zêdebûna êrişan gefên dualiyên li ser binesaziyên kritik dewam dikin. Berdevkê baregeha leşkeriya İranê İbrahim Zolfakhari hişyariyekê tunta Amerikayê. وی دیار کرکو واشنطن گفین خوین لسر بنسازین ایران بینجه او بنسازین لسرانسری هرمه بکن آرمانج. زولفقاری گوت همو بنسازین لهرمه ده دبن دربن پولایین هزن چکتار ان ایران دیورن روخاندن. لالیدن ارتشا ایران داخویند کو حتی امریکا ایریش خو رانه وستینه تنگا با هرموزه ده گرتی بمینه. د داخویانیه ده هشیاریه که تند حتاین او هات گوتن درکتنا نفت او گازه یا جوه هرمه انج بو همویان به انج بو کسی نبه. هر وها تابلوه که مزن کل میدان انگلاب آل تهران هات دالقاندن استا کریزا دنابرا هر دو ولاتان ده نشانده ده. د پانکارت ده سروکی امریکای دونالد ترامپ د ناو تابوته که وکیری ده درشکری خویاده که او لگل وی نویسا امه ترامپ بقوجن هیا. و راگشیا لتنگا و هرمز جی یکسر باندور ل بورسه جهانی کر پشتی ایریشن لپی هف و زیده بونا آلوزیا لوی تنگا و نرخ نفته لبازار جهانی گلکی بلند بو. د سه روژن بوری ده برژیا جسدی 12 بلند بو هنکی داکت و د بن 85 دلاره ده تفروتن. ده همان دمده نفتا خام امریکای جیج 80 دلاری داکت و لوی آلی دشته آلوزیا لحرمه هرکین نفتا ده تنگا و هرمز ره با آوائی که بربچاف کم کریه لگوری دانیان نارده کرنا روژانه یاد سر تنگا و ره 4 میلیون و 600 برمیلی داکت یه 3 میلیون و 900 برمیلی چرا وکارن آبوری دیار دکن کو اف کریزا دریایی دی وکی هر دم به بسدما کو نرخ نفته جار کدن پر بلند ببه.
امبر خوابدن آلیدن ناوبر لبنان و اسرائیل وزیر پارستانی اسرائیل کاتس جه همپیشه خوی امریکی پیتی هگسس را راگاند کو اسرائیل جه لبنان سوریا و غزای در ناکف. لگوری پیاما کو جالی نویسگاه وزیر اسرائیل و هاتیه وشاندن کاتس ددما پیوندیه که تلفونی یا شویده جه هکسس را او یکوتیه. کاتس تقص کریه کو اسرائیل به بریاره ده هرمین اولهیه ین لسوریا غزا و لبنان ده بمینه. ده داخویانیا نویسگاه کاتس ده او یکته گوتن. متو جاری جه دولت یکوین امریکایه نخواستیه که لسر درجاهی سینور ما لسر ناو ما باخفه. ام ببریارن ولاتین اسرائیل لدیجی هر گفکه بپارزن و او راستی او تشتکو ام نیتا پیک اینا ویدکن. مالپر امریکایه اکسیوسه روژا سیشم گوتاره کی پاروکر کو سروک امریکا دونالد ترامپ جو وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو داخواست کریه جه سوریا، لبنان و غزای درکوه. او پیاما کاتس جی وکی برسو لسر وان آخافتنین ترامپ هاته دیتن. پشتی روخاندن رژیم بعث، اسرائیل هزین خوال بلنداهیا جیاین جولان بلاف کریه. شوه دمه و اسرائیل گلک جاران در باسی ناو آخا سوریه بویه، ایریش پیک آنه و بریار خویاج بو آواکرنا حریمک بیچک لباشور سوریه راگ هاندیه. ام دوام بکن آژانس نوشیان آفرمی حکومت شام سانایه روژا پنجشنبه آنگو ایرو راگهاند کو دستلاداری شام هولدانا درباس کرنا چکین تایبت و موشکان د سرسینور عراق ره بو حزب الله پوش کریه. لگوری داخویانی افچک جبو کو د حزب الله روارن شاندن هاتبون آمده کرن پشت الوشینا رژیما بس گلک جاران دستلاتا دمکی یا شامه گرتنا شانین کو دگوتن گریدای حزب الله نه راگهاند. لبله افجار یکم کور رادگینه وان هولدانا قاچاق جیتیا چکان آجبو حزب الله لسر سینور عراق پوش کریه. لعالیدن حزب الله هر جاره هبون آن چالکیا خویا دناو آخا سوریه ده پشتی قناغا بشار الاسد رد که. برینها دستلادارین لشامه ده کانا سال 2026 ده گوتبون کو وان هولدانا قاچاق جیتیا چکان ده سرسینور خویه بلبنان ره پوش کریه. اف گشدان ده دمک ده تکو سروک امریکا دونالد ترامپ و داویه گلک جاران گوتبو او دوسیا حزب الله تسلیمی احمد الشرع بکن. لبله شامه بری نها گوتبو کو او هول نادن دستوردانا لشکری للبنان بکن. بله تماشاوان هجام برای خوابدن جمع میوان خواه پیر رستم اکادمیسیان جه سویس را مریه برز رستم دماغ خوش به هون و راگشیا کو درکتیه ایریش لالیه کی پرسکریکا هرمزه پی و مجار پترول و لبنان و سوریه دما مروف لوی و اینایی تماشاد که لگوری و چه درد که وحوله مروف چه دبینه؟ بريت سلاف بو بخندنا وسلاف بو تمجبانا تلفزيون و سلاف رئيس بدارم قاربن برسبي بتيبت بدن ب هرتشتكي هاي بابت كوري سرماسة يعني بديتنا من هلبت يعني او مسألة هرمز يكجا يعني او دو سيد جرينج ديرو الشري حلو طرف هذا اري بلكي بيتري دو سايكي هو دو سايا نتو مثلا نووي يعني ملف ايراني نووي وتشكي لهنتر ايران ده شاليكي دي ده او يعني او جماعات البيفاغري دايا او ميليشيات وفصائل تشل لبنان دون سوريا لون بشتي يعرف عندنا رجيم اسد اتشوي وحتى جماعات العراق الحشد الشامي يعني قالك دو ساهبون لايرو دو ساهر هري بلكي ما ماستر ومخابن يعني ايران هناك يعني مقارن بيجن بحماقات اخا هشت
اف دوسا ببي دستي امريكا وترامب تحديدا ببي وكا دوسا هاري مازن او فرحتر او جرانتر قربت ناتو تبكشن بشري يعني امزانا ده وقت ترامب دس بالشركه حتى دهندر امريكا بخاضه ودهندر كونغرس الامريكي ده يعني بيتر كسي للديجي شر ساكنين بيتربون دنجي وان بالنتربو اوروبيين نبو شغربون حتى دهندر بارتيا وي او جمهوري ده هناك دامي كونغرس نبيربون ليه بشتي دمك جشر وبشتي هناك يعني وقت بين گفتگوهات کردن و سکناندن چه بو وإيران بشتي مسألة هرمز كر وی دستی خودین سر و عالم مجبور بکی انه قرابن ایران يعني رسوم بدن ایرانه انها ایرو هم دبين الناتو اوروبا تاف حتى هندور امريكا تاف لقال ترامب بون دبيتو شر نسكن دبي ايران وري ردع كرن دبي ايران يعني دستي خوش سر هرمز راكي هرمز بمينه لغور اتفاقية وبيمان ناف دولتي مرة كي يعني شنو هاتنا ناف دولتية شينا بكس السعودية مخابن يعني أفجروكا هرمز إيران هيش بيجي أمريكا روش ترامب تحديدا ببي وقت بين نقطة بوندك للسر إيران وشر إيران بشكل كيف رحتر ولكن يعني أفشر إيرو نتنما أمريكا وترامب تدا إيرو وشركي ناتو ومزاني لأنقرة بنشتنوان بلكي بريارة ترامب لأنقرة استاندية يعني نهش فقر مثلا واشنطن لأمريكا بريار بستينه حتى لهندر أنقرة بلكي دما شو دابا قد يعني تركيا قبول نكربا انه شر اعلان جارك دن شر وقت بيت برا حدو اليدا لسر ايران ورستاندن لهندر انقره ليه مديد ترامب نسكني لهندر انقره اعلان كر وامي الشر جارك دن دس بكن وفعلا دس بكر وبombahat باران كرن لسر ايران تشتاز بيجا بلكي إيران برمراهنة دكي أنه هناكي أمريكا تيخي بن زختكي يعني مقارن بيجن إيرو صراع يعني نبرا حدود عليا دا يعني إيران هنا وبورية وهمة كبيرة هي أنه هنا أو دولتها إمبراطورية صفوية كيفن ويرسوية دبورية دا إيران زنان أمريكا دولتها هري بهيزة هري بوات الدنيا دا او سياستها الدنيا رسم دكيه قطبي هذه مظنه لا ايران حتى انها نقرب في معادله في بكي مخابن ويعني ايران ونتن ولاته وهرم التفتي بعد برشاركي مصدر فراتب اگر يعني ما بين فت دم ورده تنازلاتنا تشتنا بيشكيش امريكا بكي هناكي بقدمين ايران دفع مساله ده دي گفتگو ده مفاوضات ده زيركن يعني لا مخابن يعني اف ريجيما بغريداي بسيستما سلفية بسيستما وليفا زوزو نكار تشتا قبول بكش بر حرتم مجيوي دما شوي جيان دكي ند دما بله برز لا ده مسألة أبوريدا تنه خلق بتشوف مسألة أبوريدا بله أمي بلا أمباز أمريكا سويدان دقريش قرطنا هرمز نال زرانت برز روستن أمي ورا سر خلا أبوريه بتايبتي ل لآلی کی امریکا و ایران لهمبری هفت قاسی داخوینه دن لمجارا اسرائیل لهمبری هر لهف کرنو داخوینه درده که افجی خاله که گله کی بالکشه ایروجی داخوینیا وزیر پارستانه اسرائیل هبول لآلی دنجی مجارا گرتنا هجمارک چکن کو درباسی لبنان دخواستن بکن کتر و جویل گوری و ده افشر درباسی سوریه و لبنان دنابرا سکتور نوداب يعني يرو أمزانا إسرائيل وكا دولتك يعني هرمي سي دولة هرمي هنا كي ده هرما مي شرق وسط رجلات نافين ده تقري رولا كوان جرينج هي إيران هلبت هنا كي نها قلسبو إيران يكجيبو لبشتي عرفاندنا رجيم باعث أسد السوري وأف زخطة لسر لبنان وحكومتها لبنان إيرو حكومتها عون مش العون أو حكومتها جوزيف عون عفوا إيرو يعني بريادة دبيتشكي حزب الله وري يعني تبيئة دولة بي وكا أي فصيلك نمينة دهندر لبنان دا
خودی بریارا سیاسی و عسکری دستی وی دبه دبه بریارا عسکری دستی جيش اللبناني دبه الاشكال اللبناني دبه ندسي ودبه ومثلا عراق جي حتى يعني زيدي اف سابق وزير عراقي انه مديت شنوي واشنطن امريكا وبري وجه اوان جبريار قرتيه دفي جماعه حشد الشعبي تشكيوان يعني تشتاق امريكا ترامب وتوماس باراك وكا سفير ترامب الحرب الدولة سوريا والعراق دفي او بزاف او تجربه لسر قصد لسر مثلا يعني تبي الاشكال السوري دفي او دخازن وين مساله عيني للسر مساله حشد الشعبي جبكن ولسر حزب الله جبكن يعني شينابي جاك لدست فصائل دهندر ولا كده شينابي بريارة لشكري جدي دولتي دبي دهندر دست دولتي دبي اف بريار هتي استاندن لامريكا وابتدى كارتي كرن جبروي بريارة هن علي زيدي سلوك وزير العراق وهنجي يا حكومة لبنان دبي او تشك جدسي اونان كشاندن او بريار وري ما شاندن يعني او اي وري بجاكرن جبروي وقت ايرو ترامب لانقره قلت بيش اردوغان بيش شرع بخاجي قلت ما او اني سر سلطه للشامي ودبي بريارة يعني اما قرتي حزب الله انا كي شرعي وري كرن او دبي يعني رولا سوريا تدابع حكومتها نوع لسوريا دبي رولا كي انجليزي او كان بيتري اسرائيلي او براسيت زاني يعني ترامب زاني انه اسرائيل قصد وقت دبي عليه تفوق عسكري ازماني يعني ضربات حزب الله بكي وندى زخت وندى يعني بنجا وتاثيرها وكل اشكال السوري دربازي عند لبنان وين جي وحسن تربي تشكي حزب الله وريك شاندن واب مثلا تشكل السوري السوري والعراقي بورم مسرحيه كازدبو بوريدم يعني شما و حزب الله شكا دريا سوريا بينو زان سوريا إيرو نحليف ندوس تخايا وريا بحر و يعني دريا بحر حسن تر تشك بجيني أب وكاز بورم وكا مسرحية كيجبو يعني هناك مبررات هناك وقت بيدا سكوتية سوريا رجيم سوريا هذا دروازي مسألة عندر لبنان بي تر مسألة إسرائيل بقولنا أمريكا نكت عندر لبنان وسوريا ونجف قلتنا أمريكا ويدر كذا وحتى قلتنا ترامب اگر ام باش بالا خبدنه او نه وک خواستن دخوازه او وقت دخوازه وک انه ام دخوازن درکبه نقول درکبه و ام دخوازن درکبه و چی تربي البته اوج ترامب جي هناك حسابات بها هنا بولات العرب را بحكومات سوريا را شرع خاصي درباز لبنان به هناك دخوازه تركيا برازي كرن بده يعني او وك انه جبور ذكرنا تركيا ولات العرب وسوريا او قلتن كلا ازنبا ورم اسرائيل جي سوريا ولبنان دركبه بله لگوری و رولا سوریه یا رولا حکومت شامیه و گوهز یا احمد شرح جبول لبنان دست پیکر به وینه کویرو درکت یان وانو شین کو درکت یان جره آمده باشی جره تکرن دالیه راگ هاندنه ده اره ما قلت يعني ازدي سجارك دن ما هو چسبينم وفادقارينم از بيجام اگر حزب الله بحاجتي تشك او تشكابي يعني كاري ده بقلك لتربي يعني بيتر يعني رين هنا حسن ترن دريا سوريا او باش زانن ايرو حكومتك ايرو ريجيمك لسوريا هي او حزب الله دجي هفن وشرع بدجي بكن يعني وهاني دنا تشكا وقالك زحمت بدريا سوريا لا ريا بحري هي حسن ترى ريا وقت بي بازارغان اد تشكا هنا او بحسن تركارن بجينوي اف وكا دبديتن خواندنا من دا يعني تشتكي بلكي بروباغندا عرب عندنا هناك دخازن سورة حزب الله انه وين عرض ما وين يعني خوكا سوريا وقت بي تعديل اللي كان اجبره ام دخازن جرا بكن بنجه جبو كو اگر روجي كي ياندم كي نزد كو ترامب خواست كو كارم تك تفجر الجوري كون مشغوتني وفهم كر اموار سر مجارا باندورا ابوريه تايبتي في شركو نتن الهرمز اللي دفر دنجي كو هيا كو دما كده دبيجن و جار كي ايدي عراق به الترناتيف سوريا بكن الترناتيف و اف سنگين زرهزان و باندورا ويل سر كردان چل روجاوا چجي لباشوري كردستان
يعني مثلا بريدة باش زانن انه بيتر ايجي هنا كي جانبن نا امريكا مخابن يعني قلتنا هرمز لبيشا شنو هتنا نفطي ما امريكي بالعكس يعني تشتي نقارن بيجن امريكا السويدة في دجد جبر امريكا وكا دولتك يرو بتروليخا دفروشي بتري بري دفروشي يعني بريدة هناك السويدة قلت فايدة ما قرار اديتر چه زیانه وره مادیاً دبی امریکا باش زانه اف دولت عرب دولت خاصة امارات سعودية قطر الكويت اف دولت جام دبيجن بندر عرب دول الخليج او تكافل دكان او يعني وان تكاليفات لان اديتر زيانه دبينه وزرار ما زند دبينه هناك مثلا الصين دبينه جبر جوار قالكي جرينجا او ممر واديتر الولايات الاوروبيه وزيانه مادي دبينه يعني جبر ايرو بلكي اوروبي بيتر يعني دناتو دا بشتي انقره كومبون بشتي ايران او بريار اسلاندو بيشا يعني معابرة نفطي او بواخر نفطي اللي بيشوان جميع وان يعني ريجر اوروبي بريار خاطر جوهرتن ايرو قال امريكا اللي قاعد هندرنا تودا في شر ايران وري كيران دبي ضربك ايران بخد بي ايران جوسي ستخا بقري اف ممر اف شنو هتنا هرمز دا لبيشا علامه بميلي ذاكري دي ترد مسألة كردي دا يعني ام كرد مخابن ام هرتم وكل استقبال هذه بتشوكن هذه ضعيف وقلصن د معادله دنيا دا ورجلات النبي بالطيبات يعني مخاب نجيرو دا بلكي شر جهانا يكمين دا هنا كي سيستم الدنيا تهج وارتن ام كرد ام بدون قربانيه دوتشتان يعني قربانيه جالي كده مخابن او يعني سياسه مدار الكرد او نخبه كردي او كارب زيرك براستي تمثيل كردا بك تمثيل دوزا كردي بك كارب د دنيا دا منابر دا وقت به سياسه دا لسف شو متحده بين شو دبلوماسيه الدنيا العالم الرابع ام دوي مساله دا هناك ضعيف والمخابن يعني او نخبه مي سياسيه اكاديمي نكاري وكا كرد وكا دوزا كردي وكا كردستان للدنيا بدا قبول كرن يعني دريا دبلوماسيه وسياسه ترى هذه ترجم مخابن شانسا كردا ايش حزمه كردا هرتم وقت بيت دولابي شانسي للشرقي شانسا ماوتي يعني العكسي الديجيت شانسا كرداتي يعني مثلا باش ابزانن الشر الجهاليه كمين دا او سي دولت مازن شر هبون ايجي بافدرا فرنسا وبريطانيا وروسيا وروسيا القيصريه مخابن حصتها روسيا القيصريه ده بارتي كردستان مازن تركيا دبن ايران دبن حصتها روسيا ولا شر وقت دبي كومونيستا وتجربه الاتحاد السوفيتي وين دركبه وجدست معاهدات دركبن حلف دركبن ودف انتداب بردن اما بمينن ده خصة ايران وتركيا ده بلكي بريز رستم زيده دما نمايه لگوری و اف ایریشین کو دم به دم تایبت لسر باشری کردستان چه دبن تفی کو کرد دویم جاره ده نخودن وی علی نخودن وی علی دجمناتی کی زیده ناکن بو کورتی اون کاربن برس واپرسام باورم مثلا ترس سر باشور وقاستنا بلكي هناك درب ورن يعني جو مديتيرو قالك صواريخ او مسيرات ايران شاندن او حتى حشد الشعبي شاندن يعني امريكا قوات الناتو او قوانين خواري بمعنى انه قوات امريكيه وناتو يعني وفلسطين باشور كردستان دكن مساله تشكي بيشمركه هناك مراهنه صدقن تشكي بيشمركه نوكي حشد الشعبينا بيشمركه او قوات وان نظاميه تشكي وان ببيمان وبدستور عراقي تيتي فلسطين ترسل سبتنا اما جرينج كردي مي كردي ايران او قريبا قالك دفي وقت دا بليسكك بالدبلوماسيات وسياسات سويدي قريبا جفي شرق ايروتي كرن ونبن قربانيه شرق ايران وامريكا بالعكس هناك دا شرق ولو جهان شرق مازندا شرق دولتها دا تقاري هناك سويدي بقري وكرد ما دوي خلاكي دانا وبيفينا براستي بسركبن دوردا قريبا تشتكي بله گلکس پاس مامسته پیروستم ج سویسرا بمرابو اکادمیسیان گلکس پاس جارکت سرچاو
بله تماشاوان جام دوام بکن دنیای امدما بحث شهرها دکن لگلک دوران اف بیارد قومن گلک نوشش درد کبن هوله ل اوکرانیا دنابر وان روسیا دجی قادا شهر گرمه گلک نوشین نو درد کبن هوله ده 24 ساعتین داویه ده ایریشن دجوار وان آلیان لدجی هف پیکانین اوجی همو ایدی شهر موشک و درونانه ل همبری هف راست شهره ل شهر هری گران لناوا موسکوی و کیفه به موشک و درونان پیکتی. شرل اوکراینایê îro bi êrişên asmanî yên giran dewam kir. Hat ragihandin ku artêşa Rûsyayê şêvaborî bi 8 mûşekên balîstîk û pêlekê mezin a dronan êrişî paytext Kiyevê kiriye. Rayêdarên parastina sivîl a Ukraynayê ragihandin ku di encama vê êrişê de depoyên mezin ên enerjiyê û çend kargeh şewitîn û herî kêm di sivîl hatine kuştin. Piştî wan êrîşan Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî li ser hesabê xwe yê X'ê nivîsî ku artêşa Rûsyayê şêvaborî bi 13 mûşek û 151 dronan êrişî Kiev û gelek hereman kiriye. Di encama wan êrîşan de li Kiev û Xarkîvê 2 kes hatine kuştin û 9 kes jî birîndar bûne. Zelenskî bang li hevalbendên xwe kir ku ji bo rawestandina van êrişên balîstîk ên Moskovê bi lez mûşekên parastina asmanî bên şandin. Laliyê din artêşa Ukraynayê jî bi dronan êrişî Rûsyayê kir. Hat ragihandin ku Ukraynayê şêvaborî bi 375 dronan êrişeke berfireh biriye ser navendên leşkerî û parzûngehên Rûsyayê. Çapkaniyên navneteweyî diyar dikin ku ji seyaniyekê kapasiteya sotemeniya Rûsyayê hatiye rawestandin. Walî û rayêdarên Rûsyayê piştrast kirin ku di van êrîşan de herî kêm 3 kes mirine. Li zêdetirî 40 heremên Rûsyayê qeyrana sotemeniyê çêbûye û mirov li dora kirîna benzînê bi saetan disekinin. Piştî van geşedanan Moskovê hinardekirina dîzel û benzînê bi awayekî fermî qedexe kir. Di heman demê de trafîka dîplomasî li Kiyevê zêde bû. Seroka Komisyona Avrupayê Ursula von der Leyen duh serdana Kiyevê kir û peymanekê nû ya çêkirina dronan serbazî li gel Ukraynayê imze kir. Îro jî Serokvezîrê Britanyayê Keir Starmer gihîşt paytextê, da ku piştgiriya welatê xwe ya ji bo Kiyevê nû bike. ام ل اوکراینای بمینن سروک اوکراینیا ولادیمیر زلنسکی جبو نوکرنا حکومت بریارین کریتیک گرتن و لیستیا نویا کابینه پیشکش کر. لبله بریارا دورخستنا وزیر پاراستن فدوروف ده ناو گل و بشن ارتش ده نکی برتک چکرن و بو سدم کو لگلک دوران خلق درکه پروتستویا. Li Ukraynayê guherîna berfirih a kabîneyê bû sedema krîzeke siyasî ya navxweyî. Serokê welat Volodymyr Zelenskî di nav şer de biryara nûkirina hikûmetê girt. Di qonaxa yekem a vê guherînê de Serokvezîra Ukraynayê Yulia Sviridenko ji posta xwe îstifa kir. Li ser vê yekê Zelenskî seroka şirketa enerjiyê ya Naftogazê Serhiş Koreskî wekî serokvezîrê nû destnîşan kir û parlamento dê di nêzik de ji bo vê biryarê deng bide. Lebele biryara ku herî zêde deng veda, durxistina vezîrê parastinê Mayçacu Fedorov bû, ku tenê 6 mehbûn di postê xwe de bû. Fedorov wekî endezyarê nûjenkirina şerê dronan û parastina dijîtal a artêşê dihat naskirin. Li gorî zanyariyan, nakokiyên wî yên bi serokên artêşê û pargidaniyên parastinê re bûn sedema vê biryarê. Tê ragihandin ku vezîrê navxweyî Ihor Klimenko de bikeve şûna wî. Rexneger diyar dikin ku bi vê gavê rê reformên leşkerî yên girîng nîvcomane. Ev biryar li qadan jî bû sedema bertekan. Li bajarên mezin ên wekî Kiev û Lviv, welatî ji bo protestokirina vê biryarê civiyan. Çalakvanan duruşmeyan şer me bers kirin û daxwaza vegera Fedorov kirin. Her wiha cîgirê fermandarê hêzên asmanî Pavlo Yelizarov wekî nerazîbûn ji posta xwe îstifa kir. Pavlo Yelizarov kopiyeke nameya xwe ya îstifayê li ser medyaya civakî belav kir û diyar kir ku durxistina Fedorov dê zirarekê mezin bide kapasiteya parastina welat. Partiyan opozisyonê jî hişyarî dan ku ev guherîn zirarê dide yekîtiya neteweyî.
امبر خوبدن جزایر بویره کی شوات ایرود آژانس ده هات پاروکرن او جیل مالک سیویان شوات چبویه لگوری آمارن فرمی هریکیم 11 کس مرنه و 19 کس جی دلاشن خود شوتینه و او راکرنه نخوشخانهان. بویا کسین مری و شوتی زاروکن لی تمن وان نهاتی اشکره. سازیا پارستنا سویل آ جزایر راگهاند کو تیمین پارستنا سویل اپراسیونین ومراندنا شواتا د سازیا زاروکین سیوی ده ل شارداریا محمدیه د دومینن. لگوری آگاهیان لجیه شوات 11 مرنه و 19 کسین دنجی بریجین جدا شوتینه و او جبو نخوشخانه باجر هاتنه وگو هستن. لگوری نوشیا تلویزیونا نتوایی سروک وزیر سفی غریب سردان قربانین شواته ین لنخوشخانه کریه. افچند روژن کو ولات دبن باندورا پیلک گرم یا پر دجوار ده و دناو هفته که ده نیزی 1000 شوات لوی دره هاتنه قید کرن. سدما شواتا لوی مالا سیویان نایزانین و تیمین رزگار کرنه در دورا ساعت 30 شوه بره خودان جیه بویره داکو آگر ومرینن. سروک جزایر عبدالمجید تبون کو نها جبو سردان الالمانیه غمگینی خواه لسر مرنا زاروکان آجبر و شواته آنی زمان. تبونی سرساغی خواه پیشکشی مالباتان و گل جزایر کر. راپورک نو یا هیومن رایتس واچ و رخصتنا آزادیا سویل آ امریکای اشکره کرکو لکامپا گرتنا کوشبران آ کامپ است مونتانا لتاکسس شدتا سیستماتیک اشکنجه و تعجیزین گران هنه. سازیا کوشبری و گمرگی یا دولت نیکوین امریکای بان دیان رد که و دبیجکو اولوالات هر کسید پاریز. راپورکی نو او گران آل سر مافین کوچبران لدولتن یک بویین امریکایی کت روژوه. اف خباتا هفپارج آلی سازیا چابدری مافین مرووان او ACLU و هات راگهاندن. به کلین لسر کامپا کمپ هیس مونتانایه. کامپا کمپ هیس مونتانا کل سر آخا بارگه لشکریه فورت بیلز آل تکساسیه. اف کامپ وکی مزنترین ناوندا گرتنا کوچبران آ دولتن یک بویین امریکایی تناس کرن و لور 5000 کوچبر دمینن. سازین مافین مرووان داخوازا گرتنا دملدست آ و کامپی دکن. لیکولینا هر دو سازیان tam 5 مهان دوام کر. هفته و یک کوچبر جی سازین را آخوین. جسدی نوته وان روب روی شدت بونه. گرتیان دیار کرن کو کارمندن آیسه لهمبری وان شدتا فیزیکی و تاجیزا زایندی بکارانیه. هر وها گله کسان اف شدتا گران دیتیه. سازیه کوچبریه یا امریکایی آیس بسالان جبر توانباری و işkenceye تیرخ نکرن. راپورا مها ترمها 2026 اشکره دکه کو لکامپین کوچبریه و گمرک بن پیکرن هر کودچه زده تردبن. د سیستما گرتنان یا آیسه ده د ناو 2 سالین داوی ده بدهان کوچبران د گرتیگه هنده جیانا خوش دستانه. هر وها د اپراسیونن کولانن ده جی کوچبر راست جعالی آجانن و هاتنه گل باران کرن او کشتن. د راپور ده ته بلگه کرن کو کوچبر د ناو گماره ده دجین. کامپ خوارنن خرابوی ده دنوان. مافه پارزر او بجیش کانجی ته آستن کرن. د نفس مرنن داویین لوی کامپه ده مرنا کوچبر کوبایی وکی کشتن ها تومار کرن. پشتیوان ادعایان وزارت اولکاری نافخویی داخویانی ده. وزارت اف ادعاین گران رد کرن. سازی آیسه ادعا کرکو اولهی herkesi de pareze. This is the person that's wrecking our country right here, like you, that are causing this country and ام بره خوبدن فرانسا ایرو زاگونه کی بالکیش ترکت. فرانسا زاگونه که نو پجراند کو د شرطن پر حشک ده جبو هن نخوشن کو درمان وان تونه مرنوان بجیه بینن. افریار نهال فرانسا و اروپا بویه سدما گلک نقاشن مثلا. مجلسا فرانسا دبن سیا نقاشنده زاگونک نو پجراند. او زاگونجی دستور دده کسین کو چاره لنخوشیا وان نابه داخوازا مرنا خو بکن. د دنگدانا داوی ده 291 دنگن اره و 241 دنگن نادرکتن.
Bi vî rengî zagona ku di şertên taybet de destûr dide alîkariya mirinê bêkirin hat pejirandin. Li gorî vê zagonê tenê kesên mezin ku bi nexweşiyekê giran, bê derman û jiyana wan di xeteriyê de ye, dikarin daxwaza alîkariya mirinê bikin. Pêşniyarê zagonê yek ji sozên serekê yên Serokkomar Emmanuel Macron bû. Macron got ku di mijarekê wekî jiyan, êş û rûmetê de divê bi guhdarî, gotibêj û nîqaş biryar were dayîn. Li gorî zagonê rêbazê serekê ew e ku nexweş bi xwe dermanê mirina xwe bikarbîne. Heke ji ber rewşa fizîkî nikaribe, wê demê doktor an hemşîre dikarin alîkariye bikin. Ji bo ku kesek bikaribe vî mafî bikarbîne, divê temenjor 18 salî be. Her wiha divê welatiyê Fransa be an jî bi awayekî qanûnî li Fransa bijî. Berî ku destûr were dayîn, doktorek divê bi komek pisporên tenduristiyê bişewire. Daxwaza mirinê jî bi daxwaza azad an nexweş bêkirin. Li gorî zagonê tenê êşa derûnî ji bo pejirandina vê daxwazê têrê nake. Kesên ku bi nexweşiyên derûnî yên giran, an jî nexweşiyên mîna Alzheimer ketine, nikarin ji vî mafî sûde bigirin. Her wiha hemû masrefên vê pêvajoyê ji aliyê Pergala Sigortaya Tenduristiyê ya Neteweyî ya Fransa ve tê dayîn. Dijberên zagonê hişyar dikin ku ev yek dikare li ser kal û pîr, kesên nexweş an kesên astengdar wekî zext be. Ew dibêjin ku divê pêşî berfirehkirina xizmetên lênêrîna dawiya jiyanê giringî were dîtin. Her wiha nêzîkî 100 kesî li navenda giştiya komeleya mafê mirina bi rûmet ya li Fransayê kombûn. Ji bo pejirandina qanûnê çepik lêxistin. Em li Ewropa bimînin vê carê li İtalya. Li İtalya çalakiyekî balkêş hat eldarxistin. Li ber avahiya dîrokî ya kolozyomê paykerên ji qeşeyê hatin danîn. Ev payker ji yê karkera bûn û wekî bank hate kirin. Divê qîmet bidin karkerên ku li ber rojê dixebitin ji ber ew ji wekî van paykerên ji qeşeyê dihelin. û dîsa jî bank li aliya kirin ku divê avhewa were parastin. Greenpeace İtalya û Konfederasyona Karkeran ACGIL li Romayê çalakiyeke balkêş li darxistin. Roja çarşemê li ber kolezyumê sê peykerên ji qeşayê hatin danîn. Ev peyker nûneriya cotkarî, bisikletvan û karekî înşaatê dikirin. Ev peyker van rojên germ de karkerên ku li derve dixebitin temsîl dikin. Peyker dibin germahiya zêde de hêdî heliyan. Çalakvanan pankartekê mezin vekirin ku li ser nivîsiye şirketên sotemeniya fosil dewlemend dibin em dihêlin. Çalakvana Greenpeace İtalyayê Simon Abbate daxwaz kir ku dawî li sotemeniya fosil bêanîn. Her wiha xwest ku ji bo finansekirina guncavbûna avhewayê bacên girantir li ser şirketên neft û gazê bêne birîn. Ev çalakî di nav havînekê pir germ de pêk hat. Li gorî rapora Servîsa Guhartina Avhewayê ya Kopernikus a Yekîtiya Ewropayê, Ewropa ji navgîniya cîhanê 2 qet zêdetir germ dibe. Ji ber ku germahî di meha Hezîranê de nêzî 40 pileyî bû, Şaredariya Romayê li derdora kolezyumê amûrên avreşandinê û stasyonên mijê ava kirin. Bi rewşa avhewayê ve girêdayê em berê xwe bidin Kanadayê. Li bajarê Torontoyê yê Kanadayê ji ber şewatên darastanan dumanên zêde derdikevin. Ev duman jî hewayê qirêj dike. Rayadar banga lezgîn dikin ku kes ji ber vê dumana ku derketiye holê ji malên xwe dernekevin. Bajarê herî mezinê Kanada Toronto di bin dumaneke giran a zer û spî de maye li gorî daneyên saziya Swîsrî ya çavdêriya hewayê roja çarşemê hewaya herî qirêj û xirab a cîhanê li Torontoyê hatiye qeydkirin. Toronto di vê qirêjiyê de ket pîşa bajarên wekî Nû Delhî û paytexta Kongoyê Kinshasa. Hikûmeta Kanadayê û rayedarên tenduristiyê bang li welatiyan kirin ku ger ne mecbûr bin ji malên xwe dernekevin û çalakiyên li derve rawestînin. Nûnerê saziya çavdêriya hewayê Armin Arara Diyan got.
Sedema herî mezin a vê qirêjiyê şewatên daristanê ne lê germahiya bilind a li ser asta asayî jî bandoreke mezin dike. Tê diyarkirin ku dumana ji şewatên li Bakur Rojavayê eyaleta Ontario ber bi başûr ve belav bûye û bandorê li seranserî herêmê dike. Rayadar hişyariyê didin ku ev rewşa xeternak dibe ku heta dawiya vê hefteyê jî dewam bike. Di nîvfînala Kupa Cîhanê ya 2026 de duh Arjantînê İnglistan têk bir û navê xwe li fînalê nivîsand. Ango derbasî fînalê bû. Tîma Arjantînê û tîma Spanya roja yekşemê li New Yorkê ji bo Kupaya 2026 ew ê werin pêşberî hevdû. Hejana Kupa Cîhanê ya 2026 gihîştiye lûtkeya herî bilind duh bişev di lîstika duyemîn a nîvfînalê de Arjantînê pêşî bi gola ku kiribû ji bo ku bi ser bikeve di gol li hember yekê anîn Inglistan bi vî awayî têk çû di vê encamê re jî lîstika şampiyonê bi temamî zelal bû. Fînala mezin a Kupa Cîhanê dê roja yekşemê ango di 19 tîrmehê de di navbera Spanya û Arjantînê de li New Yorkê bêlîstin. Gelo Kupaya mezin dê here Madridê an jî Buenos Aires'e. Em ê bi hev re bişopînin ka ev FIFAya 2026 ve bi çi encam bibe. Li Komara Demokratîk a Kongoyê cûrekî nû yê meymunan ku bi lêvên xwe yên portexalî balê dikişîne hatiye keşif kirin. Li Komara Demokratîk a Kongoyê cûrekî nû yê meymunan hate dîtin. Ev meymun ku xelkê herêmê jê re dibêjin Likwelî xwedî rûyekî reş û lêvên portexalî yê mezin e. Zanyara navê wî yê zanistî wekî Kolobos Kongonesis tomar kirin. Tîma lêkolînê ya netewên nav neteweyî ragihand ku ev ajal di nava 75 salên dawî de cûreyê pêncemîn ê meymunan e ku li Efrîqiya tê dîtin. Ji ber ku nîşîra van meymunan wiha kêm tê kirin, zanyar ji bo parastina wan daxwaza qanûnên fermî dikin. تماشاوان هجا داویا بولتن ما بو نهام خاطر خوش بود خازن دم باش